Fl-iskandlu taż-żejt hemm involuti 3 esponenti Laburisti. Dak li sal-ħamis kien imexxi l-finanzi tal-Labour Joe Cordina, kif ukoll iż-żewġ kandidati l-avukati David Farrugia Sacco u Manuel Mallia. David Farrugia Sacco kien l-avukat tal-Aħwa Farrugia u issa inqabad f'Gidba. Is-sibt li għadda Farrugia Sacco għalhekk. Mill-audit, mill-IT audit li kien sar fuq il-computer ta' George Farrugia sar minn Hook. Le? Le. L-IT audit ħalli nwieġbek mal-ewwel. Hija huwa espert, huwa wieħed mill-esperti ewlenija fuq computers, però l-IT audit ma sarx minn hija, sar minn terzi. Ma jidirlix li jiena nista' nagħti l-informazzjoni per etika professjonali. Ma kienx involut? No. Bl-ebda mod? No. Iżda jirriżulta li dakinhar il-kandidat Laburista Farrugia Sacco kien qed jikdeb. Dan peress li jieħu l-kandidat Laburista Stephen Farrugia Sacco flimkien ma' Jeffrey Farrugia għamlu l-audit tal-kompjuter ta' George Farrugia. It-tieni persuna huwa Manuel Mallia li fl-istess konferenza tal-aħbarijiet nhar is-sibt qal hekk. Dwar li għat qabel tal-computers li inti qatt ma rajt computers, laptops, iPads, etc. Tikkonferma li inti kont parti minn investigative audit li kien sar? Le, number one, l-avukat ma jkunx parti minn investigative audit. L-investigative audit huwa xi ħaġa li huwa ħafna tekniku u l-avukat ovvjament m'għandu l-ebda knowledge, żgur jiena m'għandix. Min dokumenti li preżenta l-Ministru Tonio Fenech waqt konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista jirriżulta li Manuel Mallia kien l-avukat tal-Aħwa Farrugia waqt l-audit. U Dr. Mallia mhux biss kellu x'jaqsam ftit, kien illi kiteb li tlet diretturi ta' Intershore Fiduciary Services Limited fost l-oħrajn l-amministratur finanzjarju tal-Partit Laburista Joe Cordina u informhom dwar l-involviment ta' George Farrugia u jibqa' jitkellem dwar il-każ. Dan kollu ġie żvelat wara li Joe Cordina kien kostrett jirriżenja minn amministratur finanzjarju tal-Malta Labour Party wara li l-Partit Nazzjonalista żvela kif Cordina kien imdaħħal fil-kumpanija Intershore li kienet is-sit uniku u tikkontrolla kompletament lil Icon Limited. Il-kumpanija li min-naħa tagħha kienet qed tirċievi l-commissions illegali mill-kumpanija taż-żejt Trafigura. Il-Ministru Tonio Fenech spjega wkoll kif l-audit li kien sar sab lil Joe Cordina responsabbli bħala direttur tal-Intershore u kien Manuel Mallia stess bħala l-avukat tal-Aħwa Farrugia li bat ittra lid-diretturi ta' Intershore biex jinfurmhom b'dan fosthom lil Joe Cordina. Il-kawża hi ta' allegat frodi li ammonta għal aktar minn $8 miljun u nofs. Illi minnaħa u minn oħra issib esponenti tal-Partit Laburista illi suppost ħadd ma kien jaf xejn u kombinazzjoni din l-istorja ħarġet mill-medja indipendenti. Il-Ministru Tonio Fenech staqsa wkoll kif minkejja dawn id-dokumenti ilhom pubbliċi aktar minn 2 u nofs ħarġu issa f'nofs kampanja elettorali. Liema rapport jiġi konkluż f'Jannar tal-2011 propju fl-istess xahar meta l-Intershore toħroġ mix-xena u titrasferixxi x-shares kollha lil George Farrugia. Bekk jirriżulta sostna l-Ministru Tonio Fenech li għal kontrarju ta' dak li ilu jipprova jimplika l-Labour tfittex fejn tfittex f'dan l-iskandlu taż-żejt ma ssib lil ħadd ħlief esponenti Laburisti. Il-Partit Laburista ilu issa għal dawn l-aħħar 4 ġimgħat jipprova b'xi mod iġebbed u jara kif jimplika f'dan il-każ lill-Partit Nazzjonalista jew xi Ministru ta' dan il-Gvern. Ma rnexxilux u l-fatti juru xort oħra li jekk hemm partit li b'xi mod huwa implikat f'dan il-każ kollu huwa il-Partit Laburista. Matthew Bonnet għal Net News mid-Dar Ċentrali.